अहानबद पाउसें लंबी की खुदों थिबानीदा पिकलिबी नुपी मचा अहुम सिरे अहल अमा सोक्तुना अरु फिल्म लाइकनरी हौखिबा नुमिदांदगी लेप्तुना सुरखिबा नोंना इम्फालगी अकुटपा मफमसिंग इसिंग थुमले खुरुमजरे एसटीवी पाउमेंग ताबिरब सिंह तारामनोक सुबलोइना पाउ सनोन पिजरे हदमरा से मणिपुर लंबी की खुदों थिबे थौदोक मिसिमिना थोकपगी थौदोक हेंगलले खांबो कैथेल अमसुंग ओइनाम कैथेल थोकिबा लंबी की टोंगान टोंगानबा थौदोक सिंगदा पिकलिबी नुपी मसा अहुम लेखिद्रे आहलमा सोकपदगी अरुबा फिबमदा लाइकनरे अहानबगी थौदोक ओइना ngarang numitang pung nipal khra halakpa duwaida Thobal district ki khangbo bazarda tata truck amana lambi gi nakala leiba dukal amada thomjilurga haidorokpada nansilakpadagi sei taramari rom surbi TH abem apopati TH tiken leifam khangabok sani low lekai thodok thopam da lekhidre ma kaloina and gambini su sokpadagi hauji hauji aruba fibam da jenems ta lakanari thodok thopam dagi phangba pauda ngarang numidang lekhidrabi abemna mabok gambini kaloina khangabok kethel dagi posei khara leiroga halakpada laingoi puba tata truck aduna accident thokpadagi labaktibe thododo nangkhibani लेखिद्रिबी नुपी मसा सिगी अपोकपा टिकेनसु सही खरगी ममांगदा लिलोंगदा बम पोखाइबगी थौदोमदा मियोय अनि लेखिदबदगी फिबम सोक्तुना लेरिबा इमुंगने हरि थौदोसिग मै लेना थवाल पुलिस ना केस अमा लोखटख्रे अमरोमदा ngasi पुंग 13 मिनिट 13 ताबा अदुवाइदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम कैथेलदा बस अमना थोमलंबदगी पोकमिनबा नुपी मसानी लेखिदबी नुपी मसानी दुदी मुतुम सनाहल अमसुंग मुतुम Sanamasa kawi apopugi ming mutum sanau kawi public school oinamda class 1 amasung nursery da mathangsina tamlibi mahirui singni makoyanina ngasi school dagi halakpada irengbom hygiene pham manakta infal lomdagi haitharakpa bus amana thombadagi mafam adumakta da lekhidabini nupi masa ani adu thomlambo matung bus adu Bishnupur police ta changjarakre bus adu gi number na MN011269 moirangdagi infal senba gari ni police na case ama lokhatuna ticket pa hokre haukiba numidangi leptana surkiba nongna impal west amasung SK manung san na leiba akutpa mafam sing ising thumle district ani asigi maroi office amadi lambi sing ising thumjin kibadigi miyamna satok sasinda kulung sadaba kyam moknare iram nala phattaba laikai kya dasu ising thumjilatuna imungda sangba yawre Yaskul Kendri ki tongan tuan mafam sing desu ngarang di sukiba nong adun ising thumjile mafam sing asi Kendra asigi mute oriba Parliamentary Secretary TH Setterbertana koina setun yengsin kre matam sang na iram nala sing semjin bidabadagi nong khajtang subadagi ising thumbagi kolong saraba si thokpane hauzamki oina khudaki sing si thoklaga tung koina chatnagadaba thorang paikhalagani haina MLA na phongdoke khoi kendra sin lisang sitna chawpha tharangda taptha hobudagi masigi nong hek taba khudaki oba ising thumjanba khudaki oina hekta ising jema khotan chenpham leitadana lairak khula khudimang ising thumna chatpa yadana lairak phim ji kitang akhoina temporary arrangement ama oina masi khong irang khonglam mayam ji sengaga chendhagina na ba na akhoi mayam hau tawna hona jabani adu masi pakhala matungda hojiki oina dis phanaba sinjakhraga matungda mafam khunimdigi akhoi mayam tanarakanda kendra si ising thummoidaba mongda idam nala chandana singwachage hana sinba program ni Kurai Sajor Thojingam Lekai amadi Kurai Puthiba Lekai area gi akoibedasu drain gi system phattabadagi ising thumjile masina maram oiduna leifam safam khangdaba imung kyasu yaur heri Seraksida Indian's Meteorological Department Ministry of Earth Science Delhi amasung Regional Meteorological Center Guwahati digi phangba pauda Manipur yawna awang nongpok ki mafam singda ngasidagi numit nini humnirom akan manong surba yai heri Secretariat yawna Directorate Office khudimakta visitor khudimakna office hour manungda mobile pusinduna sangba yargani Manipur government na handak senja thumja yengsinna ba anti corruption cell ama linkat khraba matung miyamna senja thumja ga mari leinaba video natraga audio sing anti corruption cell gi number
9402150000 da tharakpa yagani haina khangan khraba matungda khongthang asi lokhlakhibani Secretariat amasung Directorate Office singda miyamna mobile pusilaga sangbada athingba lakhibani hiram asigi mari lerena ngasi Additional Chief Secretary Home Dr. Suresh Babuna order ma thokre Sahi khudingi leptana pangthok lakpagum kumsi sahigi oina ibudo moyang thangjing khubam oiriba thangjing sing kaba April ama thangjing mit thokle Namit asida miyamna ibudo da hikat lekat tambina ba thangjing seba mandal gi president konjengbam ibohal gi serolamna khanglakle miyamna ibudo gi khubam kaba matamda kwakta bazar dagi gothon tabalambida kabiu amaromda mayai kaba sinja sopapan bayaba khusu khulai singdi pubirakanu hairi Sajibu Noma Panba Meitei Serau bagi seru ama oina Mehorol dagi sanadon lakpa Ogri Hangen Songba ngarang Kurai Popular Lampak tasu pangtoke tarum aduda Kurai Kendrigi mute oriba Parliamentary Secretary Home Lesangtem Susindro so Naki Pizol Setuna Sarugaki Mamangai dagi sanarulaba Naki Senabi Singh Hawat liba Naharul Singh na yokat minaduna Singh amusung tam nungsi sana leminana bakwana minasi haina Susindro na Fongrorke Mamang sahi singda sarak puja numitta Serawa thorom pangthok lamba yum kaya handak Southeast Asia Cultural Organization koina satlubada sajibu nongmo panba midei Serawa numito oina Serawa pa amade hanargi masing hangalapa thengnare hari masigidama lofasina haraw nuaiba phondorle tungdasu lamdamasita poktuna hengliba ekoi punamakna iramdamgi sana kanglol inat seng ngaktuna tabak pangthok piu mayan tuan yawdaba inat ke seng masaktam ama oiduna malemgi thakta Singkana bahona bada miyamna mateng pibirakani fondrole ngarang midang pung 10 minute kunharam taba matamda thongju kendru gi manung senba phaiza leitung da bom ama pokhai khre police tagi phangba pawda bom aduna thoidok pa so pandi yaukide tawdo thofam aduga han minister oramba bijoy koijam gi yunga yamna naknaba mafamni kanana kari maram gi damta bom adu pokhai halam libano haiba chap chaba khangmangamjri Rajasri Bagesindra Skill Development Center Harau Road Infal Isna Central Agricultural University Infal ki Extensions Education Directorate ki matingaluna numit mangani satarkiba Pandit Din Dayal Upadhyay Unat Krisi Shiksha Yojana ki awareness kaluna training program ngasi Harau Road Lusin Kre Lusin bigi thromda Mohutki Parliamentary Secretary Nakpam Indrajit Central Agricultural University ki Deputy Director Dr. T.S. Ravindra Deputy Director Extensions Education Dr. Amjan Prasad, Bharatiya Kisan Sangha Organizing Secretary and Samsandra Amasung Sangha Salaks RSS Manipur Prasad Dr. L. Imuhal Susurake Training Asira Suraki Singh the certificate Singh Yentoke Tormadu Wangang Laduna Parliamentary Secretary Napam Indrazitna Lomi Singh Yaifa Thawang Kaya Paikatle Haina CA Medicine the Kakta Lerambadu Handaki Government Asigo in the Tabakto in Utkani Law ubana senpam oiba state asida lomi sinmi singi dawta ehenba thorang paigatuna makhoi sel thungi pibam phagat handuna sakhatpa irom damo oina na bahona gani lomi singnasu matam matamgi hongluk liba lok sing akhang hi singdagi tansinduna hena sathok puthok ngamna na bahona minse haike tam maraga ngasi akhoi ju karam tawdra mataw karam na jingdagi habigi wakhalonda mangase training yomi duna kaya amani biri adu training pro ma dum kari wala kati ya habigi Andri Sini ni aku jenis. Dalam yang nak hati nama yang itu waktu tunggu apa, ada itu apa. Kudu maku nasi aku sekarang lagi lain lain sih dah hana. Aku han pun ina, min jangan ni habis ya. Hai ada yang ini jadi jauh. Salai Tour and Travels Private Limited ke outsourcing unit ama sagolbal akham lekai dahang dokre tormaduda Chief Secretary on nabagisor Salai ki Vice Chairman Biswajit amasung NAIDP ki Vice President Sapam Kunjige Sorsusur aki Salai Holdings Private Limited ki Vice President Ravi Sharmana ngasi hangliba business process outsourcing asina mapal longa khusum naduna customer engagement hangat handuna employments amasung revenues hena lakpangam lagani Salai ki sahi kun phawda anoba manipur ama poran ba pandam da unit se hangdok pani haiki human resource plus atoi employment generation plus revenue generation also called a quick manipur so third level sigi parts is when a quick level lagi quick part quick saru khata nga pina si bateng pang na ba na ko na
एम सुगी लिसिंग तरा तरह की तरा मपल फाव की थौ पुगदब सिंगे मथौ हौखिबग लोइना तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट कमिटी सिंग नौना सेमदोक्तुना मपांगल कनब महिरोइ लुफ अमा ओहेनना लेपनख्रे एम सुमै लोइसंगी लिसिंग तरा मपल फाव नौना चनगदब लेटर हेड सुलमदी रिसिप्ट बुक सु पुथोख्रे हौजि पाउगी मरथना तेनबा ब्रेम तंगमनसे bread from Nikla Bakery. Osa pain relief ointment khwang naba ok sikpa tang sikpa phuna bu singbuda sinaba yarba lipsa gumna puthok saba Osa Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Chitomlekai behind Bergio Hotel. Contact number 8131025634. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. 3Pm tutorials Kesampat Kesamlekai, a well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teacher. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact 3Pm tutorials Kesampat Kesamlekai. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy, formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance of from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Hello Doctor. ISTV na sagot sing kuding inumidang may ng puntaruk tabang matam na sandok sa live phone program ni Lakri Batang kontra sagot sa numita Dr. R.K. Lenin Singh, Professor, Department of Psychiatry, RIMS asina guest doctor oibigan ni topic na stretch karam na mayok na gani haiba asini adong na call to birakadab ay koy phone number 2442336. Break matung taramong sari makatapa pausing. Mathang tagi tang amadagi ahum phawba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy na lingkat khibagi thoram numit humni supna academy sigi open air theater da pangtholagini haina director L Upendra na phongdokre ngasi academy sida pradhan guru e tombino amadi administrative officer ebitombi yawna pangthokiba pawgi mifam amada director Upendra na foundation day manungda kari kari program pangthokadagi amadi academy sina sathariba tabak thoram singi matangda wafam ka phongdorke culture gi pothok amani adu masidai da koi andro harauba khayeng harauba kamei harauba aidna khigi da harauba gi schooling khar leiri basi kena lokap charaga masi presentation chhatra sina tambiraga tawjagada Kangsup ki lekai miam na kangsup lambida lebak puba gari sing set pada ting batam kre lekai gi mioi mana phongdor pada lebak puba gari sing lambi sida set padagi uful huduna lambi gi nak yata leba mioi sing haksel sauna kudong tingai oire maram sidagi lambi sida gari sing asi set pangrang dagi tingle hari gari thaina ba matamda thorok pik panina thumang yauna thogi lakpa machi gumba aki ba mayam amadagi hairi ba gari mayam machi mifam machina tang kumapan tha 2017 dagi thingjalle
लोक जनशक्ति पार्टी की एमएलए ओइना मिनिस्टर ओइरिबा करम श्यामना लिलोंग नगर पंचायत की बीजेपी की काउंसिलर टीएस अनिल बो मा की मका लेहन बहोनई हाइना बीजेपी इंफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना मराल सिबु लोइना असिंगम थोंग से लेबक थिबन हरी मा की मथकता लखोटपम थोप थबक सिंग लखोटपिनबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा तक्सिननबा वारेप लौखरे रेसल डिवीजन की मखादा सेनापति ब्रिगेड की मराम बटालियन सिंधुना लेमना लैंग कैम्प अमा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कोइदे खुल्द पांगथोखरे कैम्प अदुदा मियोय साम यांखै मापल लैंग बग लोइना हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना फंगनखि नोंबा केंद्रदा बीजेपी न लुसिंगबा चुंगसिनबा गवर्नमेंट सेना साखत थोरांग सिंग पाइखलकपदा मतेंग पांगनबा बीजेपी नुंबा मंडलना नुंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट कमिटी को वामा सेमख्रे कमिटी की चेयरमैन ओइना विल्सन गांगवई अमसुंग सेक्रेटरी ओइना लुंगसिंगम रोंगमई खनख्रे बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट अदिम पानमई की अयाबा अमसुंग नॉलेज लेतना सागो तोरांग थबक अमता पाइखत यारोय नुंबा केंद्र लेरबा डिपार्टमेंट की मरी लेनेबा ऑफिसर सिंगना डेवलपमेंट कमिटी असिदा कोऑपरेशन पिबियो ऑफिस अमसुंग ऑफिसर सिंग अमसुंग एम्प्लॉय सिंगना मागी मागी थबक मफम सिंगदा लेदुना थमोय सेंगना थबक तोबियो कमिटी असिना ऑफिस सिंगदा सेक तोबगी थबक सथरगनी मदुदा करिगुम लेरमद्रबदी सुनब थबक लौगतकनी हरि हदक जम्मूदा पांगथोखिबा सुबर्टा क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग बैंड प्रेस अमसुंग डेथ लिफ्ट चैंपियनशिप ता केजी होम्पुनिपाल गी मास्टर की पावर लिफ्टिंग अमसुंग डेथ लिफ्ट ता सिल्वर मेडल फंगलबा एल मेमोली देवी केजी यांखै तरेट मास्टर 2 की पावर लिफ्टिंग दा सिल्वर मेडल बैंड प्रेस ता गोल्ड मेडल अमदे डेथ लिफ्ट ता सिल्वर मेडल लौलबा टीएस मनाव अमदे केजी मरफु मरी की सीनियर डेथ लिफ्ट ता सिल्वर मेडल फंगलबा एम सोनिया ओपी थोरमम टीएस श्याम कुमार की क्वार्टर पांगथोखरे तलमदुदा मोट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ना फोंदोखिबदा लमदम असिगी मिंगसेट तोलिबा सानोरी सिंगबु पुकनिंग थौगलदुना सानोरी सिंग असिदा सरकार की माइकैदगी पीबेब मतेंग पीनना होनरगनी मसिदा नतना अंड्रो केंद्रदा पावर लिफ्टिंग की जिम अमसु अथुबा मतमदा हांगदोलगनी फोंदोखे इंगदबदी यादबनिना कोई चादबदी यादबनिना कोई फैमिली की प्रॉब्लम लई दो मैम सिंजु स्टेट गवर्नमेंट सिना कोई ताना जरगा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ताना रकांदा कोई पाखबे अब थबक सिंदु पाइखलगा कोई याम फजना कोई की मोय इकाई खुमनगनी सेनापति ब्रिगेड की जवाहरलाल मुखी बटालियन की कांगबुना इको बाजार गाड़ी सिंह चेक तौबदा गंजा किलो 33 फागले गंजा सिंह अदु मारुति 800 अमदा पुदुना लाकपनी गाड़ी दुगी मपुना थोंगलाई खोंगसाई सही यांखे मरी साइकिल की गमलांग भांग खुलदगिनी अतोपा मना आमांग खोंगसाई सही होंपुनी तोय अपोपा लेंगहो खोंगसाई ती सुंगजांग खुलदगिनी हरी दसलपनंग सिंग मरुब पाउसिंग अमुकाना पिजरी लंबी की खुदोंग थिबा निदा पिकलिबी नुपी मसाहुम सिरे अहल लमा सोक्तना रोफिरुन लाइकनरी हौखिबा नुमिदांगदगी लेप्तना सुरखिबा नोंगना इम्फाल की अकुटपा मफम सिंग इसिंग थुमले जो पावगी एसटीबी ने पिजो पाव मटांग स्लोजरे मेंग ताब्रिब सिंह अमुकाना खुंदरे